Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-13 dari 50 hadis sulasiat di bawah judul salah satun la yustajabu lahum. Ada 3 orang yang tidak diterima doa mereka itu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun yad'una Allah azza wa jalla fala yustajabu lahum. Ada 3 orang mereka berdoa kepada Allah tapi doa mereka tidak diterima oleh Allah. Rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyatul khuluqi falam yutliqha. Yang pertama seorang lelaki yang memiliki istri yang buruk akhlaknya tapi ia tidak mentolaknya. Wa rajulun kana lahu ala rajulin malun falam yushid alaihi. Yang kedua seorang lelaki yang memberi hutang kepada seseorang tapi ia tidak membuat persaksian. Wa rajulun ata safihan malahu wa qala Allah ta'ala fala tu'tu sufaha amwalakum. Yang ketiga seorang lelaki yang memberikan harta si safih kepada si safih. Ada anak yang dia tidak pandai menjaga hartanya, lalu diberikan harta kepada anak yang tidak pandai menjaga harta tersebut. Padahal Allah telah berfirman, wala tu'tus sufaha amwalakum, janganlah kalian memberikan kepada para safih akan harta-harta kalian. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.